Hasteo Phai Shokpaikeno, Fasalo Boat Empowerment Campaign Warsaw Panda Manjaka, Haktor BJP ni Azukhang Yakso, MP Dilip Ghosh, Panda Manjaka Hasteni Mantri Okra, Dr. Manik Shaha, Haktoni Mantri Pratima Bumik, Mantri Okra Yakso Jishnu Debarma, Kaja Mantri Okra Biplab Kumar Debte, MP Reboti Tripura Nokhoboi, Bodolni Kubun Ojamarok. সবাই দাঁড়াবেন প্লিজ সবাই দাঁড়াবেন ক্যামেরার দিকে চালিয়ে দেখেন Sekango zora khajak tongmani haike bodolni koksa pandawa manjaknani bagui fasalo hasteo phai shokpaika hakotor BJP ne Azukhang Yakso MP Dilip Ghosh hasteo phai shokpaike no fasalo boot empowerment campaign warsaw pandawa manjaka hakotor BJP ne Azukhang Yakso MP Dilip Ghosh pandawa manjaka hasteni mantri okra Dr. Manik Shaha hakotor ni mantri Pratima Bumik mantri okra Yakso Jishnu Debarma Kesa Mantri Okra Biplab Kumar Deb te MP Reboti Tripura Nokhoboi Bodolni Kubun Ojamarok Abo haikeno asalni boot empowerment campaign warsaw Pandawa Manjaka BJP Bodolni Jotto MLA Hasteni Jotto BJP Ojama te Hangkor Beremni Jotto BJP Ojamarok সবাই দাঁড়াবেন প্লিজ সবাই দাঁড়াবেন ক্যামেরার দিকে চালিয়ে দেখেন Bidan Sabani Shukang Hasteni Jotto Butno Krak Khlaikha Sanani Nahar Mungo Buskangni Shalote Bokutuk Beremni Shaktar Mung Nahar Jangnai Hakotor BJP ne Ojamarok hini Shaka Hakotor BJP ne Azukhang Yakso MP Dilip Ghosh মোমেন্টো দিয়ে দিলীপ ঘোষ মহাশয়কে বরণটা অনুরোধ করছি আমাদের সর্বভারতীয় সহসভাপতি দিলীপ ঘোষ মহাশয়কে বরণ করে নেওয়ার জন্য Razakor Aguli Nisimi Pranamni Koktum Ching Khorang